tovar kaheno parpi ajok ronga sor kedo kedam kesunang susi lakhain korapli deupani MSC constituency angkang ronga gora men terona rong katimung lektherong mukhoti masgau pen keongdung rat tovar kedam kebang akisung kacetongnang bangso rongpho do ajona lo kachelar tovar pilo anparta bangso tovar school college kesuki uni anparta bepar beha keklem kedam kachelar tovar lo apotsi la rongpho aradatum kachuning ralam theke lapuhen lo Prabjin pen Karbelo Autonomous Council ke Japon akai Dr. Tuliram Ronghang pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin akai atum Prabjin pen labang so tovar keselam PGF Hansi hadak aradatum chuni ripon pado labang so rong lake lahen lo ladak ni tum terwana rong lapen timung rong lapen lekthe rong lapen masgau lapen akum mukhuti labang so tovar si lado anatum da chileng pon lo labang so tovar si school lapen college kita matum lapen la bepar behap labang so ke claim matum anta labang so tovar si chileng pon si labang so tovar pen si dam lo seta pini labang so arwe ke jang lapen labang so tovar kaheno pen ajo ke dam ke bang tum pena anak ka siksak dolo labang so tovar long kaheno dak pen ajo labang so MLA Dr. Nomor Mumin si labang so tovar ke claim je phan pu labang so side bam lakato with hoklo setame labang so alang lihin pen labang so do anasai kipetang pon pada posi labang so non arwe ke jang hot labang so tovar kacheleng je phan ka siksak dolo ronga gora pen petapang pon lo ren selekte News 24 Karbelo